District Council Chairman Naithoto Sabjak Pamdani Bisinte Borokni Joradui Terini Pato Pai Panjak Rebani Ubagi. Tolni Bisinte Kai Di Bishu Ningai Angzoto Pai Manjak Pene Adongo No Yasak Sogo Tei Hambai Margo Dine Osalo Wana Masinsa Kaitoni Hamari Sini Taku Bishu Bini Bisinte Kai Seng Ozaga Kurum Kutum Lainani Seng Sepanka Tei Ozaga Ano O Pidano Ranani Sigan Surimani Bisinte Kai O Sengai Ranani Bakai Sebrama Bakai Anglai Blakai Sakno Kapal Kaham Ni Anglam Suku Ang Di Bishu Ni Pokongai Joto Ni Tongtok Ni Korang Kanadi Bekas Srangma Bai Subrayungno Bai Jodi Resap Mung Resap Bui Bini Thani Padi Subrayung No Kaidor Norok Sidi Bosisungno Snamo Tai Sunggo Bini No Sengke Bini Bororo Tai Bini Merukma Merase Bini Duglamo Hambai Bai Habdi Tai Lopma Bai Bini Nokho Kadi Bono Hambai Rudi Bini Mungno Hamari Rudi Tamni Hunda Subrayung Ungka Kaham Bini Pai Flaya Hamjakma Tongpainai Tai Kok Narakma Piri Piriwo Tongplayo Burun Paimani Bisinte Kai Ni Mung Kathano Lopna Ni Tai Ni Kathan Kok Rokno Khanana Ni Bakai Nungsuna Sebraka Nungsuna Oro Tu Mani Bakai Sini lang mana nung prologi toli tolma ni bakai nung sungguh baik hambai dua. Apakai tu teba hambai dua ni tongpai nai, mol brum ni kok thai, a kok thai nung sungguh kenar mani bakai. Rohu ni yakung o tini ni sini o no kruk jagan tai. Ayo Bisho. Lalu dibaca take a shot overpakai talk ton money kaini je talk ni talk hai abudo ribbon cutting khane eba abuni fita rawi bani Autonomous District Council ni Deputy CEM Borang Kenang Mujang Onimes Deforma Sar Borang Kenang do koi nai Thok ton mani tenki kaini do Cengge di kaini bagi Kaboku Hai no hai te kai shawo tabu Jeng Shaidwan Hai no hai Autonomous District Council ni Deputy CEM